lento kumele mayithi uma sengiyigcabile kwena ifuke iphile kwena iyenze lento ebizwa ngalo kanye igama lalo. So ke leli uphondo ke sesithi uma sesihlanganisile mase sifaka ovuka. Uma ngasempela ngikufice emathuneni ulugaxile uphondo lolu uphondo umbithuni. Kumina kufike enye into kufana nokuya nebhande lephi emathuneni uyabona ukuthi lo muntu uzusola ukuthi kungenzeka lo muntu ukuthi lolu bhande ulakhele walakhelwa umuntu onganalo ulwazi okanye wangamchazela ukuthi lolu uphondo lunovuka. Siyofihla umuntu lapha. Angithi lana obe siyofihla umuntu nje lana wena ufake into enovuka evuselilwane zenhlanhla kwena. Obubona udelinwini nje lapha ngeke leyanto le uyifaka uma uhlanganisa isikhokufuna fanele uyofaka omalilisa lapha yana fanele ufake imthunyelelo uma usuphephetha umuntu la usubiza umuntu ufuna isikhafulo ngeke uzuyithumele leyanto le ungawufakile ovuka. Fanele uvuka uma ngikususa isilwane mkhulu isilwane kumele wazi ukuthi isilwane ungasisusa manje emva kwe-hour sesibuyile into ezokuvimbela ukuthi singabuyi ukuthi makuthi uma sengikugezile ngithathe naye induku yami la thathe le nduku le ngiyayivula le nduku le ngikuthathe lokuyibona iminyama kangaka ingathi yasabisa nje nayo ngoba uyibona nje inovuka ukuthi ivuse lezi izilwane lezi ngigcabe kwene egazini ebese ngikufaka incweba uthola ukuthi kwesisikhathi umuntu wesifazane khona abantu besifazane phela sebesenkingeni emkhulu ongeke uzunake esebesenkingeni othola ukuthi noma ngathi uyahlangana nendoda kodwa akachami. Khona nje abantu lokwana uyabona nje noma mhlambe sekuthiwa bayakhomenta la kuma lento uzoyithola leyo nto le ukuthi iningi labantu besifazane alisachami mkhulu alisachami nje neinduku zabesilisa isashisa. Bona ndamkhulu yabo ngiyabona mkhulu yabona ukuthi kuyavutha ayifudumele lento uyikha manje uyivula manje mana ngicela libe ningifonele manje 5 minutes yabona ukuthi kuyavutha mkhulu. Ngithi yabo ngikukhiphe emanzini lento le ngithi yabo yayibona ukuthi iyavutha yabo mbuzo yo bese kuthiwa ke ethi umuntu ke umethe hayi ngiyawazi mina uvuthitshe ngeke uyazi lento ngithi yayibona ukuthi ihlalele phakathi emanzini ihlale ande azwana phela mkhulu athinta ngisho amanzi awashisi cha awashisi impela mkhulu. Sikubingelele sikwamukele embukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Namhlanje sila endaweni yaseLindelani noma ngithi ke eNtuzuma esigodlweni engathi isigodle esikhulu kwamanje sika dokotela noma ngithi samprofeti umkhulu. Umprofeti umkhulu uMfulongashi uMbonambi. Baba mkhulu sikubingelele sikuphe ithuba lokuthi ubingelele ababukeli bensika yesizwe TV1. Sanibonani babukeli siyathokoza ukuthi sitholele leli thuba ukuthi sikwazi ukuthi sizokhuluma ngani sikhulume sila esigodlweni sika baba uMfulongashi udokotela uMbonambi ekusona kuphakathi la esisethekwini la eNtuzuma B eduze neground iPholani mkhulu. Yes mkhulu sila phakathi sake sayenza ivideo nawe mkhulu sixoxa ngama products owenzayo esigodlweni sisawaveza saxoxa ngawo sakhuluma futhi ngawo. Sase sithi mkhulu abantu bafisa ukubona abantu bayathanda ukubona la kwenzelwa khona izimanga noma la kwakhiwa khona la hlanganiswa khona yonke lempande ezakha lama products mkhulu nokunye esagcina singakwazanga ukuthi sikhulume ngakho. Namhlanje ke sizokhuluma ngalokho mkhulu. Mkhulu ama-comment engawabona kwivideo yakho ekugcina sayenza mkhulu abantu babefisa ukwazi ukuthi umkhulu unani besides
imbiza noma besides isiwasho sasikhuluma ngaso sesikhuluma ke mkhulu ngezinto ezisesigodlweni ngoba nami ngathi mengifika ngathi cha abantu kumele bekubone lokho abantu bafuna ukuphila mkhulu abantu bafuna into ezobenzela ukuthi bekwazi ukuthi bebe nezimali abanye bekwazi ukuqina abanye bafuna ukuvika abanye bafuna ziningi mkhulu izinto mesibuka la around isigodlo ayikuningi kakhulu mkhulu kodwa sizongena ngawani singaze futhi singabuqedi kodwa ngoba sisakhona ama video sazowenza mkhulu sazongena kukona mkhulu abantu njoba ngithe bafisa inhlanhla mkhulu la esigodlweni mkhulu iziphi izinto esingathi zikhona zokukhanda into engathi inganikeza umuntu inhlanhla mkhulu lana ngizokhuluma nje nganalo uphondo lolu mkhulu uphondo lolu lu-empty lolu phondo mkhulu luhlanganisiwe lu-empty kodwa uma umuntu esefikile umuntu ufika isholo yena ukuthi yini ayifuna ngimakhele yona ngalolu phondo lolu phondo obulibona liyakwazi ukwakha into yakho yesithunzi mkhulu lento lolu phondo obulibona liyakwazi ukuthi lwakhiwe into yakho ezokuvikela ikulwele lolu phondo luyakwazi ukwakhela into yokuthi uma ungena kwi-gambling ugembulula likusikwenzele into ezokuvulela inhlanhla yakho uvulela imali okhomba ukuthi lana uphondo engasoze la ekhaya kwaMbolambi ngalihlanganisa ungakhulumile ngingaxoxile nomuntu ukuthi ufunani mkhulu lolu phondo siyakwazi ukwakhela silithake luphathe ngizophatha nje indaba yesiwasho lesi sasikhuluma ngaso sithi sidila nemali sidila nezothando sidila nokuthi uhlonipheke udindela nokuthi lelana isiwasho mkhulu siyageza ukuthi ukwazi ukuthi umelane nezinto lana ke suke sesakha into esoyifaka ovuka mkhulu impande leyo ekhona la ovuka impande khona la esikhuluma ngayo esifakayo ovuka abahlukahlukene yebo mkhulu khona uvuka wabesuthu khona uvuka kwabafileyo khona uvuka kwabaphezulu bahlukahlukene lezi zinto lezi ke sesiyithaka namafutha ezilwane imbongi ngoba uma ungasuselana nje ubuke la ngiphethe la imvubu lana nje ishalofu ilwane emkhulu lamafutha ezilwane yebo lana nje uma ngikuvulela la uma ubuka la imvubu yendoda la ioriginal le mkhulu lana uma ngikuthathela imvubu le yendlovu imvubu le yena yendoda ngikuhlanganisela yona ngenye indlela ngisuke ngikuhlanganisele isilwane esifile lento abantu abaningi ke ngiyazi ukuthi abayakwazi ukuthi lento bayathanda ukuthi bechaze kodwa bechaza into abangazi ngikuhlanganisela isilwane esifile onayo inyama yesilwane abanye amafutha esilwane esifile yebo okumele mase zithakile noma liyavuma iwawo imkhokha imithi eminingi nje le iyokuvula inhlanhla ovula kuvaliwe osimayedwa izinto eziningi ngamala nje izinto eziningi ezaziwa special zinyanga ezifakwa kuphondo so awukhomba ukuthi ke lana nje inkosazana lemkhulu inkosazana le ioriginal yenkosazana mkhulu lento lena uma sengihlanganisa ke la ngizobe sengihlanganisa ke kanye nenyoni especially lenyoni le ekwazi ukudonsa into ekude le ekwazi ukuhogela nanokuthi esitenga kunesilwane esesifile njengamanje indizi yekhona izwangomoya lokukhulu abanye bakubiza okunye babiza evening ududu abanye bama-vulture mkhulu yes isilungu leso so ke manje lezi zinto ke uma uyihlanganisile nale mithi usuyihlanganisile ngisho ngalithatha ikhokhelo ukuthi ukhokhela imali uma kuukuthi umashonisa uthatha uhlanganisa angeke mkhulu lisebenze ena uma ungawulifakanga uvuka lento kumele mayithi uma sengiyigcabile kwena ivuke iphile kwena iyenze lento ebizwa ngalo kanye igama lalo so ke leli uphondo ke sesithi uma sesihlanganisile mase sifaka ovuka uma ngasempela ngikufice emathuneni ulugaxile uphondo lolu phondo
umbithuni. Kumina kufike enye into kufana nokuya nebhande lephi emathuneni uyabona ukuthi lo muntu uzusola ukuthi kungenzeka lo muntu ukuthi lolu bhande ulakhele walakhelwa umuntu onganalo ulwazi okanye wangamchazela lolu phondo lunovuka siyofihla umuntu lapha angithi lana obese yofihla umuntu nje lana wena ufake into enovuka evuselilwane zenhlanhla kuwena uma kusuyongcwaba ke umuntu usuphethe ibhokisi usuyomfihla phansi lapha uyavalelisa lo muntu kungenzeka avukele kuwe ngoba unalovuka unovuka abaphila wena ohlala uhamba nabo futhi siyabagcaba ngisho emalibeni ngobe ubone kuthiwa izangoma noma inyanga kuthiwa azingayi emangcwabeni hayi ngoba benyanya amangcwaba isecret enkulu eyokuthi izinto eziningi esifaka egazini zinovuka phakathi ayikho into la ubona nakho njena umahlanganisa loya lo mahlanganisa uma sengufaka kwena fanele nguvuse ufike ngaphela uvuka uphile yes ufika uvuka uphile ebese uyakuhlanganisa mhlawumbe inyama ekade ihlukene kabili uma nje uzubuka nje even lana nje napho ngoba makhosi lo ubonayo uyangena nawo even la entweni ngisho ezintweni zamacala uhamba amacala odela unina lapha ngeke ngabona nje ngeke ngawubona nami ya udelinini obubona nje udelinina lapha nawo khona uyabona ngona obubona udelinina nje lapha ngeke leyanto le uyifaka uma uhlanganisa isikhokufuna fanele uyofaka omalilisa lapha yana fanele ufake imthunyelelo uma usuphephethe umuntu la usubiza umuntu ufuna isikhafulo ngeke uzuyithumele leyanto le ungawufakile ovuka fanele uvuka kumele ivuke awukhomba ukuthi kuyi-risk even ukusebenzisa izinto zenhlanhla izinto eziqeda amandla ezintweni zenhlanhla uma usasebenziswa ingqola zomlilo lezizo ingqola zomphakathi yebo mkhulu isikhathi esiningi sengazi ukuthi ungathi uma uba nenhlanhla uvela uyithengela imoto yakho bese ufuna ke induku eqinile kahle ngoba kuyenzeka omunye umuntu uthola ukuthi uhlele eduze kwakhe utfakile lo phondo lwakho luyalenga kuwena luyaziwa futhi ukuthi linovuka kanti obulifakile nje into ezokwenzeka uzohlala eduze nomuntu kanti uphuma kokhipha isisu mkhulu leyangani sizovuka ivukele kwena sekufanele kwenzakaleni futhi nakho lokho kuyalungiseka kumele kancane abantu abaningi abasebenzisa izinto zokuphila abajwayelane nokuthi aye kuinyangeni yakhe noma after iminyaka emibili acela imgeze imvuselele kabusha izinto azenzile ngoba leyo nto ngeke lokho yenzeka ngenxa yama affection awatholaphi emgwaqeni nakubantu so ke lezo zinto fanele ube aware ngazi ukuthi kunezinto phela esizenzayo kodwa ebuye zilimaze mkhulu yes uma mkhulu ngingabuka la phansi nje kade siveza alodwa uphondo maningi mkhulu yes ningi impela nje njengoba ngizibuka and ngiyathanda mawuthi njengoba ukubona ku play nje kanje umuntu mhlawumbe lindo mhlawumbe kuyachicha fanele kubile uthi umkhulu umuntu uzefike naqale akhonsathe mina ashinto ayifunayo ebese kuyimangi ngimhlanganisela lento ngumase sivumelene ngeprice yakho ngihlanganisa manje angithekeli mina ngikwenye inyanga mina iproduct yala ekhaya awusoze wayithola ukuthi ngoyifuna kwenye indawo ufuna iswasho uzosithola la ufuna imbiza uzayithola la ufuna into yenhlanhla ngizokwakhela manje mina ngikwakhele bese ngitshela ukuthi ilindi ingene kuwena insuku ezu7 osundayo hamba uqala ewenza into kwenzeke so ke lezi zinto nje izinto oyithola manje ngisho ngathiwa ufuna intambo yenhlanhla sithatha intambo la sibone ezoba usize wakho sikugeze sikukline mina ke la ekhaya angiyona lenyanga mina ethi geza namhlanje ubuye ngakusasa uzoqinisa ngiyakholelwa mina ukuthi uma ngikususa isilwane mkhulu isilwane kumele wazi ukuthi isilwane ungasisusa manje emva kwe-hour sesibuyile into ezokuvimbela ukuthi singabuyi
ukuthi makuthi uma sengigezile yebo ngithathe naye induku yami la thathe le nduku le ngiyayivula le nduku le ngikuthathe lokuyibona iminyama kangaka ingathi yasabisa nje nayo ngoba uyibona nje inovuka ukuthi ivuse lezi izilwane lezi ngigcabe kuwena egazini ebese ngikufaka incweba uma senguqeda ukugcaba ngiyadeclare phezulu kwempilo yakho ngiyakubamba ngulule ngikhulume nabakithi abanginike ikhambi ukuthi cha Makhehla siyamelula njengamanje yonke into ayicabangayo nayihlelayo ngokomqondo wakho ngibe ngikubambile ekhanda ayiphumelele ngiphinde ngikubambe izandla ngikulule sengikufakile njalo imithi ngaqeda yonke into ngakufaka nencwebe ngideclare phezulu kwakho ukuthi yonke into oyithintayo ngesandla sakho mayiphumelele ngiguqe phansi knee down mina uqobo mina melaphi lento sebahlula ngisho abafundisi emasontweni ukuthi beguqe begeze inyawo zabazalwane babo mina njengo Dr Mbonambi okanye umfulo ongashi uprofessor umfulo ongashi ngiguqa phansi ulethe inzwane ngikulule uswane ngalunye ngideclare siyamelula mathonga la ahambe khona nanyathele khona zonke indlela zakhe ayiphumelele bese ngiyaqeda ke emveni kwalokho ke bese yahlala izilungise kahle ngithi bekade striphile egcatshwa izwa yonke into efakwa nezincwebe ebese kuyima esekhipha inkomo yala ekhaya ke esekhokha ayikhokhela ke leyo nto isiyenzile isiphelele isiyenziwe yaphelela ngisho mina ngizohlelela umuntu la akayikhiphi imali ngingamhlolelile ngiyamhlolela umuntu aneliseke ebese yakhokha uma enganelisekile uzokhokhela ini yes so ke manje lana yonke into la ekhaya ine procedure yakho lana nje khona enye induku ngiyacabanga ukuthi ingale khona enye induku nje ngiye ngiyenzele kakhulukazi labantu abafuna ukuhlanganisa isithembu okay nansi good lana ngaze ngayibhala la igama ngathi isakhamuzi lesi ngathi isakhamuzi bese ngiyibhanqeke nenye ebhaliwe nayo ngayibhala ukuthi indoda ikuphi imali ngoba ngiyenze kakhulukazi even kulabo besifazana uthola ukuthi uthandane nomuntu mhlambe efisa ukuthi lowo muntu bephilisane indlela thize mhlamba akasebenzi usethola indoda ezomnaka ivela indoda engamlokothi inhlobo ngemali ngiyithathe mina ngihlanganisa la isakhamuzi ukuthi uma uyindoda wawuthi uma ufika umuntu wesifazane mkhulu uthola ukuthi kwesisikhathi umuntu wesifazane khona abantu besifazane phela sebesenkingeni mkhulu ongeke uzunake esebesenkingeni othola ukuthi noma ngathi uyahlangana nendoda kodwa akachami khona nje abantu lekhona uyabona nje noma mhlambe sekuthiwa bayakhomenta la kuma lento uzoyithola leyo nto le ukuthi iningi labantu besifazane alisachami mkhulu alisachami nje neinduku zabesilisa isashisa ingakho ke ngibuye ngibe nenye induku mina engihlanganisayo ngiyifakwe ovutha ngiyifake nanovutha bese ngiyithatha le nduku ngiyifake kumuntu ebese kuthenini umuntu wesilisa naye ekethuma elibeka emuve kabili kathathu nomuntu wesifazane ke ekechame naye leyo nto kwesisikhathi lezinto ezihlanganisene ne-sex ibond isex yenza ibond eyisimanga between abantu ababili wesifazane nowesilisa once kwaluza isex ngisho emshadweni kufana nokuthi umusi lo umusi ungasuhliphike ungase uthola ukuthi unemali unayo yonke into yamnika ezomfazi kodwa umfice eselele no Ben 10 noma noenye indoda emjondolo kodwa wena uphuma phi kwisubsidy yes lana ke isakhamuzi ke lesi ngeke sinike kakhulukazi intombazane ethi ngimenza ngoba ubaba wengane yami engakazi aye kubo ukwekhipha something angigcabi le ngalezi inhlamba ngicaba around inkaba
ngigcabe la emathangeni la kugcina khona iphente noma indoda la kugcina khona iandi ngifake lezi inhlanga umuntu osuke eseqonda ukuthi ngifuna ukwakha ikhaya angifuni umuntu wami elokho engihambela indlela engaqondile engithanda ngayo ke lenduku mhla ishona indoda noma mhla ishona loyo beyifakile iyakwazi futhi ukuthi abuyele kwi-level ekwazi ukuzwana nomunye umuntu ngale kokuthi ikhishwe kuyena ayembamba umuntu uthi siyohlezi manje kuduma umuntu oyedwa yes kodwa nje kuduma umuntu oyedwa obe usaphila umele wahamba hayi usukhululekile akukho hayi uthi uyozubuye ngibonambi umuntu olekhona ukuthi hayi ikhululekile sonke lana nje into eziningi nje ehlukahlukene esenza ziningi kakhulu ngoba nikhola nje la okunye noma kusekhona la ebengiye ngikwenze khona nje induku mina engeke ngihlanganise ngesandla semfene yebo okanye senkawu sakwa left lesandla lesi mina ngiyasithatha ngisithake ngendlela yami usifica sifumbethe kanje siphelele bese ngisifaka isithola ukuthi ngisifumbathisa imali bese ngiyakutshela mina ukuthi lesandla lesi hamba ufike usigqibe egcikeni la ohlala khona ngiye ngim-advise kumuntu ukuthi umenzele yonto sengazi ukuthi ngisho umusi lo engangawudayisa ngoba uma uyifakile le nduku egcekeni mancane amathuba ukuthi umuntu ohlala kulelo khaya ukuthi alambe ziningi induku ezihlukahlukene zokuphilisa abantu yes qinisile mkhulu njengoba ngisho nami ukuthi la esigodlweni kuningi kakhulu engikubonayo kuningi futhi osengichazele khona even off camera sisikhuluma sodwa sowuthi ukuthi lokhu nalokhu abantu abafuna ukuphila mkhulu la endumbeni bazophila baphila futhi ngisho kuma comment abasi mina uzobona futhi ukuthi nama comment azoqhamuka abasi mina nje bayazi ukuthi kwenza la akuhlula ayikho into ehlulekayo la ekhaya uyabona nje ngoba ngikutshela mina ngithi mina woza negazi lithi positive ngikuqalela u6 months enyangeni ka6 uhamba eclinic ebese uyabuza ongitshela ukuthi uthole mapha amarizathu wose uzofuna into yenhlanhla la ekhaya ke masikhuluma ngento yenhlanhla mkhulu asikhulumi just inganekwane iquantum lesibili olibona limi la ekhaya egcekeni mkhulu lathenga cash ngangitesta into yenhlanhla ngo3 days zaduma ngahamba osuku lwesine kwakuJanuary osuku lwesine ngangokuthenga iquantum abaningi bazi bethi hayi uyithathile lento ngoJanuary mkhulu yokhipha iquantum ngocash kade siphuma kuChristmas and uyabo ziningi uyabona uma ubuka ngoba sinemisi yo8 eThekwini bese kuba lo muso omkhulu osemakhaya imizi yu8 eThekwini mkhulu mase uba nomuzi osemakhaya umuzi wasemakhaya icishe ibhanqeke yonke le eseThekwini kodwa obumuzi wasekhaya osemakhaya nje mina semakhaya kodwa lawa impela obona ukuthi amakhaya afanele indoda le hayi indoda yani so ke manje ngoba ukhona nje anginawo umuso wesikweletu mkhulu ngithi ayibona so ke manje mina yonke into ngithi ayiqale kimi uphile iproof yokuthi lezi zinto othi zikhona ziyasebenza ezibone kuwe zenzeka kimi zenzeka ngisho la endaweni ukuhlonipheka mina ani ngisho ufika nebhande la ibhande mina one day treatment lento ibhande uma mina oke ngakunika izinto zokulapha ibhande ekseni namhlanje ngilindele ukuthi ngakusasa sokusele inhlungu kodwa kusadevelop ukuthiwa liyaqhubeka bese lithambe kwazi kwelokuzana kuningi esikwenzayo la ekhaya mkhulu ngisho kuthiwa uhlanya inye into ke eyize ingikhaze mina abantu abaningi baze bakholelwa ukuthi aboze bekubona ukuthi umelaphi ngoba mhlambe bekubona mhlambe ufaka amabhayi ubone nje ngisho abanye uthola ukuthi umuntu uyavela mhlambe uzoshutha mhlambe esigodlweni sakhe usuyabona mhlambe ubone nje nawe uthi ushutha umuntu ofaka ibhayi elisha aligugi ngaleli ibhayi ngoba phela uhlala eligqoka phela ngithi uhlala eligqoka so ke thina ikusibona sinje mina ngisho ngahlaba once saqhabuka isiphandla
nginje mina kodwa enguthandayo into ozoyitshelwa abantu bethi wosu uzoyenza la uzofika uyithole mina ngisho ukuhlolela umuntu uma engifica engigqoke kanje ngingena naye lapha ya ngale ngihlale naye phansi ngibusisa ikhandlela lakhe qeda ukubusisa ikhandlela lakhe ngithathe lapho ngimnike indaba zakhe ezimfanele abeyizele ngoba mina kwesisikhathi impela ngisho kuthiwa umuntu impela uhlangana nami endleleni uma kuna something serious ngiyakwazi ukujikisa imoto mina ngithi ngicele sorry ngakwazi uxoxa uma ethe ngakwazi ngikwazi ukuthi hayi time ukuthi nokuthi and lonto le hayi ukuthi futhi lokho ngisengenzela ukuthi umuntu angese kimi cha ngisho ukuthi angese kimi uma engaya kumuntu ongakubo ozokwazi uku-afforda kuyena akayi kumuntu ongakubo kodwa afika aqala athola ukuthi uyavela into ekanje uma ivela enza iprocess kodwa ke isikhathi esiningi ke la ekhaya ashaya eceleni hayi akushawa nje eceleni akushawa eceleni ngisho abasi mina ebadleni uyobeswa kuma comment ubaba siphinde sibuyele kwivideo sasho ukuthi unebandla yes elikhona and nakhona futhi kusayiso lesi isiprofito siyakhishwa kunjalo nje yabona njengomgqibelo yebo bangakhomenta bebekhona enkonzweni kaJuly ekade isendwedwe khona lapha uNkulunkulu oke wakhuluma khona ukuthi kunomama la wayedonswa njalo lo mama wathi uma edonswa lo mama kwatholakala ukuthi lo mama ngabazeka kaningi ukuthi ayihenge entanjeni aphinde afise nokuyiphosekweni ngithengiza uNkulunkulu esakhuluma ngaleso sikhathi ngathola kuphakamisa umuntu oseceleni ethi naye leyo nto uyayazi mkhulu kungakahlambuluki yena beyibandla base besho ukuthi cha lokhu ke iprocess le ukuthi ufanele kuyokodlula ngisho ekhaya emzini wakhe ngenxa yokuthi umuntu azwana naye lo muntu ongathi umelaphi so umelaphi ongawathandisisa amakhola kwakhe futhi umuntu kume nezathu zakhe ke awukwazi ukujomba lonto special umkakhe lo so ke sasigcina ke sishiya kanjalo okhomba ukuthi yena enkonzweni impela kusekwenzeka lokho sekwenzeka la nasenkonzweni kuyenzeka mkhulu mkhulu ngizongena nje sedlula manje sesithi nje sithi nqampu lapha nalapha ngizongena kwezinye izinto engizibonayo la abantu abahlezi besifuna kumkhulu noma ebayisifunayo abantu nje empilweni sikhulumile nazi uphondo likhona la ekhaya uligaxa entanyeni uyalakha umkhulu loli uphondo kukhona lelo libeka olude impela nje mkhulu lelo noma lolo suke sesithi into ecishifana nokuthi nazi igubhu ngiyayibona uyabona nje mkhulu uphondo lolo lude mkhulu uphondo lude uyakwazi ukuhlanganisa lento uyifake kulona isigubhu mkhulu uphondo mkhulu ibhodlela lesigcabo elingafakwe intambo elingafakwe lutho mkhulu uyakwazi into oyenzela uphinde uyenze la uphinde futhi uyenze la uphinde futhi uzoyenza esigujini akukhomba ukuthi kungakude kungakufishane kodwa lento uma usuyakha uwakhe into efuna umuntu ingakho ku-empty mokubuka la umkhulu ukuthaka umuntu esekhona akhe lento ngizokulinganisela ngesigubhu mkhulu isigubhu ufike sakhiwe ebese siyavuswa ngaleyo suku olivusa ngawo usiqamba igama mkhulu uma ngase mina ngihlale ngizakhile igubhu mangaka amagama ofanele ngaqambe zona ngithi uma ngisiqamba ngithi ngisiqambela bani ngoba kufanele kufike umuntu esevusa ebese lo muntu ozosithatha lesigubhu usebenzisa asebenzise kwakhe ngendlela yakhe angithi ayizwa lonto ngizolinganisa nasi nje sawambonani lesi mkhulu lesigubhu lesi sawambonani isigubhu siyafana nesibunge sinegama lala ekhaya sifuswe ngokwala ekhaya ngeke ngisinike omunye umuntu ngithi ngizwa kahle ngiyakuzwa ngoba ngisibolekisi mina ngikwazi ukusakha
ngisinikeze umuntu sambe siyokwenzela umuntu lonto ezosenza eza la ekhaya ke zinokwakhe okuthe kuhluka ngoba neza la ekhaya asidlule emathuneni eza la ekhaya ngoba ukwakha kwami igubhu kubuye kuhlangane nokuthi ngibuye ngifaka ukhololo la yeah isigubhu uyazi ukuthi lento engikutshela yona uma usesikuhlanganisele kahle isigubhu siyasigaba nakuwe ngithi mkhulu yebo ngoba esuke sisigaba nakuwe siyasithatha futhi isigubhu sihambe siyosibeka ethuneni once asibeka ethuneni isigubhu ngeke usise ethuneni singenawo amaphakama singenabo ovuka lento ebengikhuluma ngayo once wasise emathuneni nje kumele wazi ukuthi kusekunamadoda emisi yabantu owalandile emathuneni wawabuyisa ekhaya sevukele kunesigubhu asazofika ke eqanjwe lo muntu enzeke automatically egcekeni khona amadoda osiwafakile kanti uma uzothwebula emfuleni uthwebula ithunywa zomoya uthwebula abantu ngisho bakubo wakhe lo muntu omenzela isigubhu abangangena emakhaya uthwebula izinto eziningi and amanzi ayakwazi ukuthi isiphethu sawo sibe sendwedwe kodwa hambe lo amanzi isiphethu sakhona eziyofika eThekwini automatically yonke lendlela lesigubhu sesithwebula yonke into etholwe lamanzi endleleni sesizokwazi ukuthi lonto leyo ikusebenzele uvuka inhlanhla yakho wenzeka izinto phakamisa ibhizinisi lakho phakamisa umusi wakho uwondla ingane zakho uhlonipheke endaweni kuphelele ngobani kwesi isikhathi uma usuthola imfihlo la ukuthi isigubhu siyakwazi thina ukuthi siyosidlulisa ngisho endaweni ye-mall uqobo emall yes kube nento esiyoyifuna phakathi emall uzingene kulesigubhu sikwazi ukuthi sikwenzele ukwazi ukuthi siphile kwena hayi mkhulu ngiyathemba abantu bayezwa mkhulu and abantu njengoba ngisho ukuthi kuma comment bahlezi befuna into ezokuphila la ekhaya zikhona and ayikho into athi umuntu wakwayizwa kuthiwa ethi umkhulu mengafika la ethi hayi cha lonto angiyazi nalokho engathi mina ngiyazi ngalendlela yes sikwenzela kanje thina othi wena uyayazi ngalendlela owayizwa ngayo la wayizwa khona uyabona nje ekseni mkhulu yebo ade ngikhuluma nomuntu efonini uMessenger uma ngikhuluma nomuntu othi ufuna induku yentombi mkhulu ngibe lo muntu sengimtshela ukuthi induku yentombi ngingakwenzela yona uthi useyimisele ngokuthi agane ngathi ngizokwenzela induku yentombi yokuthi ugane kodwa ikhombo yayo iu700 uma ngimtshela kanjalo ebese ngiyamtshela ngithi ikhombo engizokwenzela yona izoba nokhamba elizokuhlanza ukuthi uthandeke ngivele ngathi nje izoba nokuphalaza ebese iphinde izoba nokugeza ebese izohamba nesigqabo esinodumba uyazi question engiyibuzwe umuntu Ilikophela ukuthi ifoni yami ngiyibona ngibekephi. Iquestion engiyibuzwa umuntu ithi awu uqonde emkhulu ukungitshela ukuthi udumba u700. Kodwa yayizwe inkulumo yami ithitheni. Ithi ngine ikhombe engakwenzela yona ezokwazi ukuthi uthandeke abantu besifazane. Ngizokwenzela okuphalaza, ngikwenzela okugeza, ebese ngizokwenzela isigcabo esinodumba. Esinodumba. Hayi ukuthi umnikeza udumba. Hayi ukuthi ngimnikeza udumba kuphela. Udumba ke enye into abantu abahlungu abanganolalo unasilayo. Isigcabo esisuke sithakwe saba nodumba. Uma ngase kuthiwa ngikukhawuntela izinto ezifakwa uma kuhlanganiswa leli bhodlelana esigcine kuthiwa ulinodumba kaSibongo. Yebo. Uma ngithanda uzothini ngolunye usuku lo ngikunika lona leli bhodlela elinodumba kaSibongo. Ebese ngithi uma ngikunika leli bhodlela ebese ngithi sikhuluma ngento elana njalo le. Ebese ngithini kuleli bhodlela linomsunu wendlovu. Nkulu. Wena kusho ekhanda lakho sekuzogcwala wena ukuthi hey umkhulu ungiphe unginike ibhodlela enomsunu wendlovu. Udumba isihlahla esisodwa. Ezihlahla nothola ukuthi zithakwela ziyela ko40. Mkhulu.
kodwa kuphela abantu into abafuna uma utshela umuntu ongenalo ulwazi uyakwazi ukuthi wena linodumba umuntu wesilisa kohlaniphile useyazi ukuthi oh kunento ezothi uma ngibhekana nomuntu kanje ukuluka udumba kunendlela eziningi zokuthaka mina ngiyakwazi ukukuthakela udumba ozokwazi ukuthi kube sengathi perfume uma uhamba semoyeni abantu besifazane beyalawo olanga lokhuzana lawo bantu bevele affecteke bebe nokukufisa ngithi ayizwa lo mkhulu so ke manje indlela yokuthaka udumba unendlela ehlukahlukene khona udumba strong khona udumba weak kodwa egcineni wenza into efanayo yes lapho ke kodwa kusuke izinto ezithakiwe kusuke kuthakwa izihlahla kwazotha kwamafutha awusali njalo uvuka ayikho into ngisho ngathiwa ubizinyanga kade kuhlanganisela izithako zokuthi angithi yabo nje uma ke ngathi hlanganisa amafutha ebhubesi uma usuhlanganisela amafutha ebhubesi ibhubesi amafutha esilwane esebhubesi elifile kodwa ufanele ngifaka into lana nezihlahla ezithizeni namakhamba athizeni ozothi uma sengwafakile kwena ebese ifika lento ivuka kwena ebese iba into yokuphila kwena ilonto abantu abaningi abalahlekela khona uyinto yokuthiwa ukwelapha mkhulu kuyinto nje ezolokhuza elula ngizokulekanisa nje mkhulu ngento eyodwa ke ngibeke nazi impondo zami la yebo ngizokulekanisa nje ngento elula uma ngiphenduka la okay ngiphendukela kunali ikhambi yebo isihlahla esisodwa lesi igama laso umalamba kuphiwa mkhulu umalamba kuphiwa lo owubonayo angeke usebenze kuwena ungafaki uvuka lana isihlahla leso ukutholakala ukuthi uma ususebenzisa uma ususebenzisile awuzomele lo malamba kuphiwa uphinde ufake nanawo usimayedwa mkhulu usimayedwa lo usimayedwa ufunani usebenzise kakhulu uma ukhuluma ngani ukhuluma ngendaba yokuthi mhlambe ufuna umuntu othola ukuthi ubanga isikhundla mhlambe ubanga isikhundla mhlambe ufuna ukungenela ubukhansela ufuna ukubanga nabantu uyakwazi la ukuthi umhlanganisele bona osimayedwa ubahlanganise umhlanganisele ngoba amakhosi umhlanganisele olokwana osikhundla mkhulu leyo nto hayi ukuthi igama lento esithakiwe ukuthi usikhundla igama lesihlahla ongaya ngisho kubantu labo osandlana laba abayela izinyanga emahlathini bezodayisela ona khona usikhundla khona umengameli khona usimayedwa khona ziningi mkhulu ukwelapha kuncike kakhulu mkhulu egameni lesihlahla ngoba esisho nje isihlahla lelana ukuthi udelunini hayi ngobe kuyinto esihlanganisa isihlahla futhi umpinda mshaye wena kuphela uma kuukuthi umuntu useyakuhlanganisela uyakwazi ukubona ukuthi lo muntu unenkinga ukuthi okhomba ukuthi yena lo muntu uzofunani lento uma hlanganisa nje emkhulu ake ngilansele nje nganawo mahlanganisa ebese uma hlanganisa sengizothi uzohlanganisa umahlanganisa uzowufaka nomathunga umahlanganisa umathunga mkhulu angithi igama lezihlahla leso yini ekufikela wena emqondweni uma ngikhuluma ngomahlanganisa nomathunga futhi wakhe into ezohlangana leyothula idumbu ezohlangana yes umuntu kume ekhulelwe ke mkhulu uyahamba yobeletha ngithi ebese eyahlinzwa mhlamba khipha ingane sekufanele mina ngimbilisele imbiza enomahlanganisa nomathunga ebese ngiyamnika ke lo muntu sekuyinto ke lezo kwenzani kusheshe kuhlangana kuthungeke inyama isheshe futhi ihlangana so kanje ukwelapha into encike kakhulu emakhambini kodwa uma ungakambulelwa kunzima ukuyicabanga leyo nto uma ngiphenduka nje lapha naliya ikhambi uvela behleka nawe yayikhoneni phezulu uvela behleka uma ngwenzela into yokugaba noma ngwenzela isithako sesigaba leyanto izokwenzeka kuwena endleleni ngeke kodwa iyenzeke uma ngayifakile uvuka ngoba isihlahla naso esigayini
ngiyela uma ubuka igowani lela elivela lapha wena usolo automatically ngisho ngikubuza mina uma ngihlanganisela isihlahla sami esinosolo phakathi kungabe mhlawumbe ucabanga ukuthi wena usukwenzeni obvious uzeyibonela nje lento uthi usibanibani ungumsolo yonke indawo la qhamuka kuze ngiyiqede lento le othi ngimfakele unhlanhla emhlophe ngimfakele ufela behleka ngimfakele umusa sengiyamgqumisa lo muntu kahle ngemenza yonke sengiyamakha lo muntu sekuyaphela lezi insolo ahlale ezimlandela akomba ukuthi lento ongwelapha ifuna uvuleleke ebese uzophinda uzothola ukuthi nomqondo wakho yebo kumele ube nokuhlakana yes hayi mkhulu so ngiyengidabukeke uma ucabanga ukuthi ungavela uthatha uhlanye emgwaqeni uyoluthwasisa usutshela ukuthi izophatha amakhambi kuphi ukuhlakana ozokuthola lapho that's why ke uthola ukuthi kunenyanga noma isangoma kodwa esaphuma uyocela komakhelwane imali yokuthenga isinkwa ikuhlula kanjani imali yokuthenga isinkwa ngoba uma kufika umuntu oyedwa nje wamhlola la ekhaya nje uma wafika umuntu oyedwa wazohlola senginawo 150 ngale kokuthi umuntu ngale kokuthi ngiphumile ngayocela kamakhelwane senginawo 150 senzokwazi ukuthenga impuphu mhlambe ngosukwini bayafika abawu5 uma kufika abantu abawu5 o150 abawu5 benza malini uma ushaya igrocery igrocery ngeke iqede isonto noma 2 weeks yo150 abawu5 uma eseyabuya kumuntu ezothi yena awungenzele isakhamuzi sengifuna ukugana manje noma ungihlanganisela abafazi bami sengiyamtshela ukuthi hayi thathana nakho ke uqale wahlola useyabe usethatha nokunye imalini siyenzekile ngithi yayibona ebese kuphinde leyo nto kuzoyapi ukutshela kanjani umuntu ukuthi nginayo into yebusiness ebe yena uqobo angithi la nobe ngihleli nje la esigodlweni ibusiness la kwaMbonambi leli ngizokutshela kanjani wena ukuthi nginayo into yebusiness kube ena mina la kungangeni umuntu ungayitholile ngisho imali ngoba phela any business ayiqale kuwe akuba ukuthi angikho busy la ngobe kukho nokunye lento le ayishintshane ibe into kanjalo so nje izinto eziningi bakwethu kulula nje yonke into ihamba ngasana bese kuzoba yini enye ukufica inyanga ithi inyanga hamba ubuye ngakusasa ngizokuhlanganisela thina mkhulu ufika namhlanje uzofuna into enhlanhla izinto la ekhaya zihlale zenziwe zihlale zikhona obubona nje la uhlanga lwemali la uhlanga lwemali la masikugcaba nje la siyakwazi ukugcabe ngo1.6 sikufaka uhlanga lwemali uqala uwenza igambling wenze yonke into uma usufuna nophondo siyakwazi ukuthi mhlambe sikutshela ukuthi okay fine uphondo silibiza 3000 ena luhamba nazo lezi inhlanga ebese sikuthathela uphondo sikufakele mhlambe sithi hayi kulungile asikwenzele ngo2.5 uhamba uyobona ukuthi kwenzakalani uyibuyela wena la ekhaya uzobonga usuzobonga usho ukuthi hayi cha mkhulu into yakho yenzile izinto eziningi la ekhaya kwethu sisabi ngasi isikhohlo lesakwaMbonambi esilana eNtuzuma B then eduze neground ePoland kodwa futhi uma kuukuthi sesiyamuva sesiyohlala kulomuso wasifika kuona ngalolu suku kwasi yebo mkhulu uma sekumuvile isigodlo ngeke sivale lesigodlo kuphela umehluko usizobe sesinemithi engakagawa ehlazi somisile izobisila kodwa nje mbeleni bese isigodlo esikhulu ke sesobe sibuyela ngale nanani futhi ngeproject sikuyona okukhomba ukuthi fanele sivuleke kakhulu kunalokho okusiyisona ngoba ubona nje kukhona ngisho okuhleli phansi kanje so ileyo nto ke ekeke sisetshenzwe ngaso la ekhaya ziningi khona ngobani siyakwazi futhi ukuthi simcuphe umuntu uma kuukuthi ukumise kabi sicupha wena ke la ekhaya ke thina ukuthi umuntu umeke wayenza into uma efuna ukuthi uhlanye kugijimene emgwaqeni uma efuna ukuthi ulale kobandayo kulale yena kobandayo lokho ke impela ke bayazi nabathize abake bethinte ngisho yena umfulo ngasho kwaze kwathiwa umfulo ngasho nje ngoba impela
uma kuthiwa yena ngixoxa umlando wegama lelo kuthiwa uMfulongashi ngingaxoxa kusengakusasa ngoba alifelanga lavela nje lavela kubantu kwaze kwashiwo ukuthi uMfulongashi ke lo ngoba ayikho into eshayo ngaphela futhi ngisho lento ukuthi uMfulongashi into eyenzeka ngisho ngisasebenza umlungu abaphathi abathize benkampani engangasebenza kuzona akekho nje kwanamhlanje ongahamba ethi ngamxoshwa umbonami ukuxoshwa mina ngeke ngaxoshwa kampani zazi zabantathu ukuthi ngizinxoshwa kodwa ngikutshela mkhulu ukuthi mina ayikho icase mina ebengiyithatha ngifayisiseme ingihlule ibengihlula mina ngisho inkampani abashoya abantu bethena hayi lena ke awudabuli iyagwaza lapha nikwazele ama-commission kodwa mina bemvendiwini icala ngingenameli ngiyimele mina umama nje wala ekhaya umamkhulu wala ekhaya umamsoni mkhulu bayazi ngisho kuba bathi bengifonela bethena umama uyasokola ukuthi awuloboni ngani ngasuka mina kwakulesithathu ngabatshela ukuthi ngiyesa ngomgqibelo ngafika kubo kwakhe mina engekho ubaba wakhe omzalayo kukhona umalume ngenxa yokuthi bashonto into kade ngizovela ngikhomba umgqibelo bayitshela ukuthi ngiyadlala kanti ngiphethe isheki lemali lenkampani kade ngiyihlula ingxoshwe ngokungekho semthethweni akakho and uma kuthiwa kuyiwe enkantolo alikho icala mina lake wathiwa liyangihlula icala mkhulu ngisho ungafika nelintshani ngishande iqede mkhulu yes hayi kuyabonakala okhomba ukuthi kuma siya lapho ke siya ekuthenini ke ukushaya ukuhlula inkantolo beyimisele ngokuthi bekugwebe noma bekubophe iphathi yenhlanhla leyo mkhulu umuntu ophatha into zenhlanhla akumele ukukhulunywe ukuthi khona icala elingamhlula yes hayi mkhulu kusho kona ukuthi njengoba lento besisho ukuthi awukwazi ukuthi unento engakaze wena ikusebenzele icala umkhulu njengoba sichazile maningi lawa amathatha abalili ukuthi cha impela ayiwona ukukhombisa kona ukuthi angeke uhlulwe icala ubuphatha into ecala uphatha into ecala wena hayi mkhulu ngithemba ukuthi umbuyele ekhaya uyayizwa futhi uyayi-understand into esiyishoyo and abantu abafisayo nabafuna into yokuphila la mkhulu ama-products akhona sikhona isiwasho ikhona imbiza bese kuba ilokhu okula esigodlweni bese sokuthinta lapha nalapha namhlanje bese singangeni sazongena ukuhlukana kwakho wemayisi mekuthiwa sokhuluma ngento ethize lento ethile sikhulume ngayo ile kuyo bese sazoveza ukuthi cha impela hayi la ekhaya khona izinto ehluka ama-products ahlukene ziningi mkhulu izinto ezikhona la ekhaya mkhulu mkhulu ngoba umuntu obhizi omatasa futhi ke isikhathi sisitshontshile sathi cha namhlanje asike sivele noma sike sifike sizoxoxa kancane ngeinto ezithize abantu sebezokhomenta mkhulu kuma comment section besho ukuthi cha mina ayimkhulu ngizwile usithinta isigubhu lapha ngicela ungithi kancane noma mhlawumbe ngicela ukufonela mkhulu sikhulume ngento engike ngayizwa kodwa namhlanje besithi nje amazwi lapha nalapha nalapha kodwa mekukhona umuntu into ayizwile mkhulu akakhomente noma afisa sikhulume ngayo futhi ngokuzayo ukuthi cha khona into engizwi kodwa mkhulu akangenanga kuyona ngicela nike ingene kuyo kwivideo elandelayo abantu bewashiya ama comment noma ke mkhulu ke sebengakwazi ukuthi ke bekuthinte ezinombolweni zakho zocingo so mkhulu ezingakusho nje kwamanje asithini nje kuyakhona enombolweni zocingo sithi ukuthi nqaphu mase ke sishamaza ukugcina noma ke siveze lokuphethe noma iproduct ethize lesifuna na ukuthi sike singene kuyo ngifuna ukukhombisa something nawe yebo mkhulu abantu abaningi bethi ethi umuntu ngithi ukuze umuntu ethi khona uvutha na uvutha mkhulu la phakathi ophakathi la itshe lelo kuthiwa elibizwa ngovutha uba ukhona la mbuzo awungithathela ispoon lapha ekitchen ulethe la shesha bonani la mkhulu yabo ngiyabona mkhulu yabona ukuthi kuyavutha ayifudumele lento uyikha manje uyivula manje mana ngicela libe ningifonele manje 5 minutes yabona ukuthi kuyavutha mkhulu ngithi yabo ngikukhiphe emanzini lento le ngithi yabona ukuthi iyavutha yabona mbuzo yebo bese kuthiwa ke ethi umuntu ke umethe hayi ngiyawazi mina uvuthitshe ngeke uyazi lento ngithi ayibona ukuthi ihlalele phakathi emanzini ihlale ande azwana phela mkhulu athinta ngisho amanzi awashisi
Cha awashisa impela mkhulu. And uyivula manje njengoba nje sixoxa lena. Yes, ngifuna ukukhombisa ukuthi la ekhaya asikhulumi thina uma kuthiwa kukhulunywa ngento. Asikhulumi ngento kuthiwa sisayoyilanda. Sikhuluma ngento thina esayilanda sisatshelwa ngomsebenzi ukuthi kumele wena uyosebenza abantu wenza ukuthi. Angifuni mina uma kuukuthi uzofika la esigodleni sami kukhulunywa ukuthi uma kuthiwa kukhulunywa ngopiano sizokubhekela upiano khona la sikuphela umehluko sizoyilwaneni awuthi yabo nje la amafutha kaBhejane lawo siyazi ukuthi sobe sowalandile ahlala la ngobe siwalandile sawazowabeka la ukhona umuntu ozodinga into ethizene ehlangene noBhejane siyakwazi thina ukuthi sikuhlelele ukuthi sikhiphe imali sikhiphele ekuthenini kodwa singazi ukuthi umuntu oyoyibuyisa uyofika ngamuphi unyaka nini esefuna lento that's why ke ena kulula ukuthi izinto ube nazo kodwa ulindele ukuthi umuntu uzoqhamuka ngithi uyayibona lona last week nje lapha yabe kufika umuntu ebefuna uphondo efuna lube nento yokumakha isithunzi endaweni kube nento ukuthi uma ekhuluma kubantu bemlalele kube nento futhi edonsa imali ngobe ngisho ushaja umuntu ngophondo khona uphondo umuntu ongamakhela lona mhlambe umshado 1000 rand khona uphondo ongeke umakhela ozophoqa ukuthi malubo u2000 khona uphondo ozophoqa ukuthi alubo u3000 kuya ngendlela ohlanganiswe ngayo izinto ezifakwa ngazo yini nani kodwa lezo zinto kufanele uhlale unazo kanje fanele uhlale unazo nje lana nje ungaqhamuka mina ungibuza ukuthi awu nayo lokhuzani uqhamuke nje la ubuze mhlawumbe ubuza nje kunayi nje lokhuzani uma ukuswe kahle la umhlapho wehashi lo mkhulu umhlapho wehashi kafanele ngabe uhleli lana ke ilwaneni kangazi ukuthi bawufake kanjani abafana babuye bebe khona la lana nje ungake nje uyibonele nje nasi ngisho isikhahla mehle lapha mhlawumbe ukuyifela uyibuzele awunalo ikhuba lomkhulu elokwenzani uzotshelwa yimi ukuthi hayi lokho ukwenza lokho kwenza ukuthi nokuthi kodwa kuphela kumele ulasi ikhubalo ngahlala unalendlini kodwa isikhathi esiningi uthola ukuthi lapha ngishona mhlambe nangu nje uzifunele lo lento leyo usifunele into ezocisha ifane njengoba besikhuluma ngodumba ngoba esikhuluma ngosifunele nje ufuna amanye amakhamba ahlanganiswayo lento le uyakwazi ukuyihlanganisa ngisho ekhambini lokwenza ubaba womntwana akondlela ingane yakho kade engafuni ukuyondla ingane ayifunele yena ukuyondla ebuze yona ingane shoda ngani kade ingafuni sikuhlanganisele thina siphuma into okhomba ukuthi izinto omkhulu la ekwelapheni hlala unazo endlini uprepare ukuthi na mhla kufika abantu mabayithola udokotela akaphumi ayothenga imjovo ekhemisi ngoba sekufika umuntu uhlala imjovo ihlala ilindele isiguli naye angasasithi siyofika nini qinisile mkhulu siyabonga hayi mkhulu engingakusho nje mina mkhulu ukuthi ke abantu bazwile sithembe futhi ukuthi ke bazosondela kakhulu njoba sesivezile ngempela ke manje ukuthi cha into ikhona azikho into ayikho into ngoyithole la esigodlweni samkhulu mkhulu umuntu ofisa ukucela something uthi cela ungenzela lokhu kwenhlanhla kanje noma ngicela nje ukukhuluma nomkhulu ngesimo enginaso noma kanjani engakuthinta kuphi noma yakuthola kanjani mkhulu inombolo yenze ucingo nakuma social media platforms mkhulu lapha ngine page inyanga umfulo ongashi wasemandeni khona ipage lami leli ka Facebook ndeni bese na uma uya ku TikTok ngitholakala uProfessor Mfulo Ngashi uDr Mbonambi loyo ndeni uma kuukuthi uyangicontacta personally kune number 067 620 0671 ngizoyiphinda futhi 067 620 0671 ebese kuzothi enye engitholakala kuyona ku WhatsApp okwamanje u078 304 8739 nalezi izindala inamba zami bakwethu
zisekhona kuphela ifoni bese khona inkinga ibisenayo isawufikswa leyo nkinga. Inamba zami ziwu4 ziyasebenza zonke, ezimbili ziyatholakala ku WhatsApp kodwa ezikhona njengamanje ileze kade ngizisho ongakwazi ukungithinta kuzo nanoma yini. Siyabonga. Hayi mkhulu, sibonga kakhulu ithubo sinikeze lona ukuthi nathi sifike sizoxoxa nawe mkhulu. Sithembe ukuthi abantu bazomthinta umkhulu nje bashilo futhi ukuthi makukhona umuntu ofisa ukubuza noma ofisa sixoxa na something kwivideo elandelayo engayishiya i-comment futhi engamthinta umkhulu ekwazi ukuthi MJ uthi mkhulu ngicela usicele insika ukuthi kifike nizokhuluma ngento ethize so bese sifika ke senza lokho mkhulu. Sibonge ithuba osinike lona ke sithembe ukuthi konke ke okumsebenzi kuyohlezi kukhanya mkhulu. Kakhulu mkhulu, siyabonga kakhulu, siyabonga kuba bonke abalaleli abasilalelile, siyabonga nabantu abasazosithinta bedinga usizo. Mina ke abantu bakwethu ngeke ngingathatha ama-patient yami engathathi, angisho ukuthi abalandeli. Ngingiswe kunabo inyanga kwanye odokotela abathi nayi abalandeli bami. Cha, kunabo abalandeli bakwethu nabangena epagini lami the most ama-patient akwambonambi kuphela. Ngiyengijabuleke futhi ke ekuthenini abantu uma bengena epagini lami kube khona abavezayo kuba umuntu eke post nje awubusuke evumelekile at least uma ekhuluma ngomsebenzi awase la ekhaya abantu bavulelekile. Kodwa kakhulukazi angisesabi ngoba lo msebenzi impela umsebenzi impela lokho engawuqala as from 2004. Ngihamba ngeyimoto nje oyibona ngihamba ngazo, hayi ngoba mhlambe kuthiwa khona la engake ngathekela khona noma mhlambe ngaphuma nazo kwaMlungu. Into engathi ngaphuma nayo kwaMlungu ukuganwa konke okunye nemisi le ebalwayo iphume ngalesigolo umsebenzi mkhulu. Yes. Hayi mkhulu, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Singovali mkhulu, ibandla litholakala kuphi, lisonta kuphi? Ngokwebandla sineyinhlelo zokuthi sakhe indlu yebandla ubuhle bamaKristu elindelani. Sineyinhlelo zalokho ngoLwesihlanu, njalo ngoLwesihlanu khona la endlini leyo ofikele kuyona mkhulu esigodlweni siyakhuleka njalo 2 hours ngoLwesihlanu. Uma unenkinga mhlawumbe ugulelwe ekhaya noma kukhona izinto engakuhambeli kahle, unamaphupha amabi noma uyafesa uqashwa, fika uyakhulekelwa njalo ngoLwesihlanu ama-hour amabili uqala ngo6 uphele ngo8 ebusuku. Ufika la uphatha amanzi noma uma usuwaphathile amanzi mhlawumbe uma kukhona okufike kwavela ke ukuthi mhlawumbe kuzomela uwenze ukuthi nokuthi bese silandela le process. Kodwa abantu abaningi bakwethu uma usufikile enkonzweni bakhona nje impela bayokutshela ukuthi cha sebewutholile ngisho imisebenzi bakwenzekile ukuthi bavulelekile imali ngale ukuthi bengene enkonzweni ngesandla sikaNkulunkulu ngoba noThixo uyasebenza ngendlela yakhe. Kube nezimoto ke eziphumayo njalo ngo10 ngamasonto ziqoqa abantu sikhonzela kwilanga secondary kwaDabeka la ngaphesheya eClermont. Siyabonga mkhulu. Yeah.